Usamla Donald V. Thaba, General Secretary Bariam, ka KSU, Ong Balada, Kiwi Kichat Pendio, Kibawan Buhai Shnong Hapua, Meghalaya, Kiyo Bandra, Ekatari, Mat Katalwa, Kasorka Meghalaya Ru, Kadai Bansha Ikasi, Ru Bandra, Ekitari Yele, Tandrai, Yakani Usamla Donald Ula Ong Ba, Hagajinkan Mau, Yagadlinku Sni Yakaba, Shispak Knife Voice Nem, Jong Upa Im Tirot Sing, Hagajingalang Blapenlong, Hanong Ba Sulong, Mentah Kasni. Makrau ba hakaba tung kecek neriu ilalah nasi tinggi kelawat dibayang naga benta ka hok dibayang naga benta ka jingla ilu dibayang naga benta ka dawba jogari kecek neriu ya kecinglet ma jong paim tirosing bolong usim jong kahima ka sopra mensua kampate kahima nokla pada kadai kahima ka sopra akaba kahima ka sopra kaya sedusi sepo kaput jong ka Bangladesh kumangila ng sakhi menta ba ka sinong lek souru kadang hapi apo kahima nokla upaim tirosing agi tidipor mulai pun persya dari jing tembor jong sorkar bila hakaba malawan dan penbit pun niki benong begin senang atau surok bersam napo buah di napo asam syadu syabot haka kejimut kejuki hiong baik bagi kinsuk dalam tiyai yang mungkin pentut ya kata dah rukam sensyar kadar kasih dan ya kata kahok lagi lu jeng kasih dari pausi memengihi pengilasyam nak pos kori di kori pementang berkata pemban kalong tak kejupun dia kejing dalam baklah ya kahima hibur kawai kejingwan jaga tersurok kalong pemban lagi sipai jangka sokar bilat kilasna dia kita ikut sipai bila penting bila tombor lagi pardo para senam berbuat lagi kan thairu isang bencerong di bencerong jang ini kalau pun bitar buat hakador bar beli kilarai buat penher kerak no ya kini kinong wei nong asis ni buat kini ketema kalau ada Islam ha hang bagi paring bila jer kerteng ya ka the first anglo kasih war kalau ngejengele keba serkai hadu kata-kata nomor bawa kapedeng kecing tuna acung tiar gitar tiar yapom andre gini ketma kalane undu sang kapraspa arpundai hadu sedam kapraspa lepulai bakalo ngejengele kebalap penkendit ya sokar bila akaba lembah kata kecing peni kecing pun bersajung paim terus sing berkiwi-kiwi isim tumsim bormanik jaga dimasyulong ter bila sentuh yakini kipriu yakini cek ngriu umlong dan insting barmene tu yaki bahagi kor ki bamenswa khasihi ujura wa lam kasulai kansa uknam karanti esti andre ngayo pulih aku ikut ba hadin juga jingnya kun jong wo kian nang ba hausam kapras pa andre punyo kasorkar bilat kelapan berkelamana kasih bikin bersu penrak kalau tiar ya dia jadi lo katakan ngrim ke bahadu mentah ingin don kata kahok ben king kita tiar ya pom tenrai ke jemi andre ini bagi don pat kiwi ke jek ndriu ibuan buhai snong sini ibayo penrak ya talwar bakatari buat nakwa on pesu sudah sokar Meghalaya balada kita iyo benrak ya kata kirpan iyo benrak ya kata talwar kemudian yang iru di bersyak benrak yang ya kesulitan sa baru ya kawat lam dia menjurnya yang kata berkenang yaki perodok Islam cara dekat ini bah nadu bah hakipor ki pemensua ni syongsuk syongsan ni imbek tang parkasi perodok Islam Andre nadu bawan yuk japat dekiwai pat kijak Andre ki bakla ki bakensha agini kilung ki bagi ki jungi nadu kita Islam juga terus sing terhadu kan ke kelimat ka pementaru nyimat ki jing ki jing penterha ki nak kapor sakapor nadu nyipet nadu ki kor terus singru nyi bagi don kita ki samput kita ki kuat betul siman ki bakloi ban lilam ya ka coba jek Andre ki bakloi ban lilam ya katakan lawai the future jadi pateng di banwan tangan benta spa terbagi kinyo pembangilai ina saki hakini dikendiasi apa gila pasal kubur kilo her ila penmi ba sorkar shen kasa pas ya kata resolution ban khang ya jingti uranium hapo jalan Meghalaya
Hoi nila benong baka sorkar kala sim ni karai ka babha Henry tu tip bahaswa kata ka sorkar ka sim ni karai ka ba syarkai ba ka balong persyak bhai kari ka jat ndriu ka KSU kala ulum disebut isaki satar ka EFT ber kubur ki la patai kubur ki beper baka don jing tunu ka sop ka banabo ka bersyukun bi kada sebai ka bersulit giat di jaka syati benyo klong no yu mar po uranium KSU ka kelemap mereka lahir sudah mesiat kalau pelak ruh gila patai kubur lembagi jing maham kalau ka sorkar kami kemutu KSU dan terkibin badiling baju jing le juga KSU maka sorkar kampansi manapsim dia kata senjam penong ya kata jing uranium manganong yepi bahwa siswa handai puis nama sua Tirot Singh dan stu hangi laklak no lakan keseni pertai Henry nganong yepi bahag ini dipor komenta di mangama piwei bikin but ya kenuksa yang senjam jong Tirot Singh kenang bagi tersim di bayong jong gitu ginong sun ginong dilam jong jet Henry ginom la an kesam ya gari ka baik ke jongi ngi lagi ni dipor ki komenta Ibun kemalakaran menaik nong alam bagi don ki bertemu berkarya ya kejat Henry ke jongi menganong yepi balada ya kejat Henry ke jongi bisang berkarya kamu ini artli kejat Henry berpak na kejat Henry kasi iladai lupa ki minorities hangi hapo kejelam Meghalaya ta kathay nimdai reki kasi galong yepi nganai nuksahi yepi upayim kirosing ubiar na po syajer siem kidai isiem ibawan na po kahima sutunga diladaw tirosing uwan na po kahima jentia kamun hakmat jigitu kinong panpajak ngeriyo kamun tirosing runde syu kasi kini takajing yalam bakla panong bagani kajing karya ya kajak ngeriyo kajungi kini kajik tu man karya kajak ngeriyo kajungi kadi tanga fantasi jongno tang manong pa juga tak kata kajak ngeriyo manong kita ki keluar jong kata kajak ngeriyo kini ru kadi tang kajing mentoy kajing kuat simet kajungki tak ada wakwa berkentu ni wakwa pesau lagi baka ki isu dalilai rulian kenam ailat dan pihak yang kari gajat Henry ide tak gajat Henry beripat ide tak Henry kan nyolak hang ni apa seni pertai dari ni pet ki gajat Henry tang hari Bangladesh dari Bangladesh kadang adu kat prakurur dari ngintangnya karya yang gajat Henry kamu katakan divide and rule policy kan terikam kalah terikam pura bagi kum gajat Henry kum sedang ini dua por pareng ngintangnya beteng adu mentah bagi besusi kalau beli pardo para senang kijungi tidak ngoksa kata divide and rule policy tang nak bentah kejing untuk kejungi aku aman pesno ni bahakan ni kalengku senyak bersispa handai kuai jaga KSU jaga jung paim kirosing baka KSU kan long back kum kata ka kenro ka banyada gari gajat Henry kan long back kum kata ka first line but the last line of defense nak bentah ka bahakan niat gari gajat Henry sibon ngot para dekat juga KSU bila do ialah kajong kajingim nak bentah ka daubak juga Jack Henry benak bentah ka mentoy juga Jack Henry ni madu sesifo kajar mit mensiam segi para dekat mereka kata mesti mele kanyai beteng baik revolution kam day batang sisni revolution is not a one day affair revolution kalaban ya adu sispas nam adu siajar senam Henry minum kenrandien minum tiang minum semir Henry nyayang banyale baik nyang rasong nak bentah kari bagi Jack Henry match perang dari Islam upat ke beri nyok terap Islam ke KSU to blin kurpulangi baro kublai shibun